berjalan. Mau kencang berjalan jadi perjani marulah karaja. Siapa? Ada yang saya oman salah pesu. Jak lebetnya milah nyelebet kengkena mana. Mau jalan jelek. Nih jani dewek subot tekan adane dini ditukade mau. Yang subot ngabolan. Ala jalan nanti nyuci baju lan. Gaya lo. Yang cewek gen. Lalan mau lan. Ale tongo suang-suang mau lo. Lang saya tong lang na mo lang. Aduh. Abi anu. Ay ke jojo mo. Yan Misi Alamun payu. asal bawa dua si jojo. Keluar sama. Langan bener tiang ningahang Iya noy nangabama hasuwi. no munyinnya luang munyinnya. Ang gangsag ne, ang gangsag edang sa. Iya kapunta. Bawang ada. Angon sambal mata jangan makan nggak itu masih sengkelih kelih. Mana ada bawang, mana sambal mata luang. Bawangnya jo ngamul. Bawangnya jo ngamul. Dijala ko na ko. Kepengoreng. Tuh mo lo. Ya namanya tening ye he mo. Agat masih ada yes. Sebelah pesan ni dewek agat hidup di gunung mo lo. Ya namanya ye. Toyonin makanyi. Bener mo lo. Yang sen mau kita mulai dia. Saja mo. Apa buin masan jani masan ongkap mo lo. Sangkal i dewek dari manusia ada nih mo. Ken. Iraga pantas nih. Subuh sepatut nih dewek bakal nyago. Puno kelestarian tuh kade kebersihan. Sing dadi nyen mo ngawag-ngawag bakal ngentungang mulu nya ditukade sing dadi mo. Oh anu kena deno nya no. Bener. Di samping dewek kena deno. Sing dadi tuh nak salah adane pembok nawan. Oh gitu. Bener. Ada lo koren yang saya kata sing penawang. Mo lo. Aduh mo. Ih, kancrek tiangnya di. Misang kada daduo ngabo kancre. One ne malu tiang kebangun kedang ngaludek. Aduh. Aduh segidak. Ngedaten mo. Ne malu nungeng ngaludek nungeng. Ngidang. Aduh. Mang moko. Kan berat na jenik kang lang cara canga kene ari. Oh, cenek ben mani palen jangan ale keturan jangan. Yang cenek monton yen sing ada nepoke nang. Tulungin ngale Weh, Ijo ale musan ijo kerja. Jambo kancre Tuang anyun bakan cerik nenek. Bisa anyun tuh. ku tiang bas kelangan tiang ningang gendeng nih mau luang pesan. Banyak hijau kalau orang kan di bapo. Alelan mau lan sakit Alena malu. Ku dijo ini kancrek tiangnya mo. Tulungin mo. Gede itu pening ya. Kengken ya anu karamo dini dan dilestarisan nu ye. Pasti nih ane wasi jaga teriki wong iki tertib ngatur air dua anak sumber air adalah sumber kehidupan. Saya mau nunduk kancre. Di jam aku. Sandi ya. Lanjut. Selendang. Ye. Kau balik niki. Ye, lu dang luwonge nasi juga agak bojong ciri uliakan duka dah. Selendang mau medi nih, Mau medi kan beli. Ayo cang ada cang biasa ada. Yan nina lu cegek lah. Pasti nganggo parfum. Minimal mandi wakrang
Wapnut. As kojong. Weh, Aduh molo engalen jebolan Iki lho. ngalen kancrek tiange mo. ya nak urip boleh sini. Ijo ya cerik nah niki jak kene anyun. Tuh yang ada anak liu pesan ya mo. Ini tak boleh. Ini nak sini lo, ini lo. Tuh men Jani. Nah. Nè. Hey, là xe trái. Hey. Là xe trái. Bojong mo. Là xe trái. Cepat kuk jo bojong Jangan dewe. pesan tiang mo. Aduh. Jero tolongin tiang. Tolong yang tembani mo. Tiang tembani dengan bojong mo. Wah, ini juga jegek ini ngumpul bojong ini apa? Jero tiang tenada mo bojong jero. Xe ra có một bộ bảo gió. Có đây Lagi là... main bojong kan? Tenuning. Yo nak takon bojok kadi cang takon bojok kadi. Oh takon ya mo. Weh, dok ngerti kenyat. omong bojong. Siap, nu cang takon nang bojok. Lo, dok kenyat Oleh. itu. Kan được. Ulen tu ni ba dini. Man ngintip cang manyo san. Weh. Ya gan. Fek je ada. Mok lah. Yen sing pelih ben tiang. Anak kemu ani to ngabuk kancrik tiang mo. Nah. Awas. Sajan. Awas. Takeh lo, takeh. Mau maling. Juari mo lah. Adi sing juari lagi gelas sing juari. Tadi lo mungkin bang baru cocok. Nah, ayo. Bang lo mungkin malu yang sing bang gitu baru dia maju. Siap-siap ya bu. Này, cerit ni juang ni. Eh, semaka ke mo. Palan cerit. Tuh gelas cang. Tutup. Nen malu. Nen ngawang. Adi ngawak mana tuh sajan Jak cerit. pedih, dah celap kau kandang. Jelap ke kantong anak. Ayah mundur. Nen malu. Moyo ni, moyo. Buat awang ni moyo. Ni bayan lodro. Man men ni. Weh lo mungkin men ni. Ni bense ane Pak Man Supadmo ling bleleng mesti. Tu bojong. Weh ni kena ban ni kena ban. Cang nyen cang. Tawang masih. Nyen. Ada Bagus Pujano alias Apel. Gaya ke murid dekan. Sing sekan sama takon sekan. Man ngintip nak maju san. Mana? Apa tepe. Fek je Dewek jambut. ngintip ke. pemain. Di kedo sebang apel. Apa cara Rano Karno kenapa? Oh itu, bah kenyap. Cang senyuari gitu. Hei, nyeng lah bojong tu. Tiang tenuning. Bojong tu balik nasi. Tenuning jero. Sang doang. Sang sing masih. Kakek. Hah? Kakek. Ini kenapa? Bang bayang aman. Carikan bojong jangan bakal sok ini. Jero ulah bojong ini ke tiang jejak pisan jero. Ni, ulah bojong ni baju Tuh, mak kedai. mungkin sing ban ni. Nana Pak Man Supadmo bang kok jak bojong. Tiang mo. Ayo. Mấy két, mấy. Salah. Ada. Ajen dia bojong. Yang sing boleh ban. Kakap lah bekas ni nak. Kapen Bekas bojong begini. kalau jenis. Bojong ini pasti ingon-ingon nak lingsir. Ujang rambang bojong ni. Tertujon iraga jak pepat luas ni kijang. Oh, tu barang dia Menjalaran bojong. Yani ada nak istri si terlalu takon ni jadi Ah, ni. tu betul. Iya, dong dia bojong. Takon ni, ada takon. Tekan deh. Yang hiru. Mongkek yang ni mongkek. Pada orang nak kau jadan tu je. Saya mau takon kan ni. Kan? Sapunya ke pirone nge. Titian sanetaken ang jero. Orang ada ni deh. Sakewantan jero. Sederenge jero nim uning ring sekian titiang. Dua ning
Kancreke punika titiang saneno wenang. Nggih. Titiang banget mapinunang walian. Sampun sapuniki titiang misadya jagi ngaturang kancik puniki saking wonten jone mandeng ngeniken titiang uning minap sanejan mewasta Gunung Kawi. Nggih dane jero duka sugra peplon. Sugra duka siladri. Nggih. Yo malu mo oyo. Orang. Oyo. Pemekas. Jero anak lanang. Tiang. Kewanten prikiang dumun kancrek tiang. Nggih niki terus. Masa sing urene bobang. Prikiang. Adi bang malu-malu deh. Mangke sanejan. Suk semua pisan di tiang jero. Nggih. Duaning jero disampun ngwaliang kancrek tiang. Nggih. Sane wau bas jero ni. Pacang ngungsi jagat Gunung Kawi Kawi sapunika. pada tangkel yang dari Jeluko sugra pekelon dane Sedang Jeluko becek Siladri. pisan. Menapi Titiang je pacang ngatahin raga. sapunika ini. Nan malu. Raga numing rendane nak lingser Uning. pemekas nang melinggir di Gunung Kawi. Titiang uning. Nggih. Ni luwung ni adem jelek ni adol melah ni. Jelek napa? Jelek ni bojo ke ngamah nasi. Luang ni Luwung ni majaralan selendang. Dadi nawang dije genah Gunung Kawi ni. bisa dong. Ulian bilang ada bos iki. Ulian selendang ini. Ni pengeranan selendang ini. Ye we. Semang-semang ang alegain eh. Ayan, uling lelen mulong alegain pulong. Bang, bede-bede ado aja cemburu. Kene nah. Ajo Nih, nih. alo jak telu. Kira-kira jak papat. Jani bagi, ade bagi. Cang mau madu kang bang. Saya nengel si malu. Chang mang se. Nih jegek tuh. Cang nih. Apa na mo ko ngan le ha? Yo. Woi, Ci bojok. paling agak teman dong ya. Menang cang mandung. Bonjo. Halo Jom. Welcome. Oh ngerti ya. Biar bonjo. Iki yang saya waktu uniki siro harus pesenane ambo takonan deh. Oh takonan ada. Kurang ada Turna nih. eh. Aing jero anak lanang. Mang dene jero ni tata suning ring sekian titiang. Itata sadane. Tone. Ita ampune jegak ni itata sadane. Di baru ya di samping kuping. We Mana raga takas rendewe titiang di tatasan. Pasti nak lengah tuh. Tone pragat atau tone Durung pragat. durung oke. Bagi sira dada sadar. Mengiluaskan titiang. Wanta. Oh, Iwanta. Nente. Sua di tatasi Iwanta. Wantan titiang. Wantah niloh ke Sumosari jero anak lanang. oh, ke Sumosari. Mongek. Loh kok Sumosari. Kasih matakon. Kalau bekerja Alo lo sarit ya. Lo sarit ya. Kan yang bang dom nen sik nenek. Ayo mamadu. Nah, dongara cocok Mau gede-gede. madu? Lo gantian mau madu. Bedah. Aing cang pedang nih ya lemah. Yang di si barang mah kita pedang ya betean cang bedur nih. Nak dati. Nah, masih bahasa saya bilang petang ajak pulas. Barang-barang pula sekitar. Oh. Mok lo. Idewek subo tawang ngebuka jatlu. Ne jani sanang patut idewek nawang. Ini kemuani muani Nah, tak koni, tak Muani koni. jani mo. Pidaging nawagang titiang jero anak lanang sareng patma. Nggih. Duaning nembe yukti titiang kecunuk ring ragane. Nggih. Meled nalar titiang mang dauning. Jerone puniki sapu sireng. Semaline mawet saking jagat napi. Nembe nglintang iriki jero. Nggih. Sudah kenal Bang. Titiang puniki mewasta made mudike Ademu ditu. saking desa Memeling. Puniki Hela timpal-timpal mangapel. jerone. Mangapal. Man sana nikah ganteng deh. Nyaman beleleng. Ah. Nyoman beleleng. Oh. Aduh, marah takon nih cang. Tuh sing, tuh si, ini nyoman beleleng. Tuh si bang. Aing keprit cang kok. Barang-barang leng si bang. Hei.
Yang sampun ya kenten sedang becik mangkin. Nggih. Titiang jagi ayat tangkel kena lingsir pangtan yenten kesuwen. Kasep kan. Jero anak lanang. Nggih. Yen yukti kadi sapunika. Udang balik orang jero nang beli made kita beli. Dados tiang ngebeli. Dosan. Beli made. Yang itu. Nah, Beli made. Nih jani pengsengin yang ngalan tengah. Jalan tangkil ini bapak dukung beli made. Mau lo jalan apa? Ayo, ayo. Jalan beli made. ya, lo nih ajak saya peka. Hei, Jalan. Main cendek. Kuwi na nak magelut na ati eh. Nak kengken Abi liu jaja tekan ni kene. Ade merero jak liu pesan ni. Akan Sini. boleh. Aksamang pesan tiang meme. Mekelo saja tiang marah. Man Ditu kade tiang mesain. Apa? Nih jani ada tamu nih. Oh, Ada tamu. Melet bakal keculuk kapinin iba peduko. oh jai guru. Bener. Man Beli moyo. eh, Uko Suladi istri-istri. ain, ni soleh nak seratin. tapi Yang ni nak serati Tapi Banten ni serati. niki. serati sarang tiang hidung pengaya-pengaya di dina kalada karya. Oh, di tiang jagi ayat tangkil. Nggih. Oh, di kau ampun boleh besik, di kau ampun boleh besik. Tiang teman, di jauh tiang alih. Dong hitungan keto nak karya adane sing dadi. Oh, saya nanti. Sing dadi keto. Man ragane niki. Yang Sira. saking memeling. Wasan yang made mudite. Made mudito. Imade mudito. Tiang komang apel dia. Komang apa? Dados kopi. Timbal nih ajak kau nyang. Kopi manis dados dia. Kopi manis. Nggih. Bener apa manis masih itu? Yang ini kopi tiang kopi pahit. Oh, Yo keto. kopi manis tak kayak kencing manis. Kok tinggi gula masin ada. Cang bu, cang kencing manis mulu belang nepuk nak manis cang makito kencing. Baik lulu, baik lulu. Berak kewah baniwa nampi to. Najak liusan liu mererod benak anak ngengken. Lo man mataku. Cara raos tiang mare. Tetujon ni beli made. Mai tuah bakal kecunuk kapining iba peduko. Bapan tiang ini. Iba apa do? Bener. Tuah bener. Nih jani mau lo. Nang lautang pernah iba apa. Yang Apa ada tamu? Nen malu. Dan malu. Bang benar ya bang benar. Sing bener ya menakan. Gembok. Mo koyong dini. Ilo menakangi bapol. Ngamilang ngabo anu di umah-umahan le mare. Oke, itu isa. Jemuan tiang bakal jemu malu. Nah, jemu malu Tiang jemu. bakal beri kamu namun. Beli tiang. Jero. Ya. Mau jero jadi yang meragone saking nabi. Yang saking memeling. Oh mau meling. Wasan yang made mudite. Bisa. Ya. Wis petak kok. Mereka begitu. Niki wonten tamu ilo ngajak kocap saking memeling burung. Sayu aktivisan bapo. Parindekan ada niponeta nen unengen di dia. Wadane nih. Uli dijo neneng. Memeling Bapo. Wenten tamu yuki. Pacang kecunuk sarang ragan bapo nih. Wawuri sedap tiang. Mesain dari keditu kade tanpa samandana. Wenten anak lanang-lanang. Risampun di tiang pole metaken po. Nika, madan. Ibli made. madenya. Tetujon memang nak ngengken. Bakal kecunuk ngajak ragan bapo nih. Nejani pengtatasan. Lungan bapo nakeni. Apa tetujon nih? Ibli made mai po. Neng. Balik. Naungan di tiang Gidoduko. Di tiang mawet saking desa memeling. Wastan di tiang
Mas Johang Umi kandi cening teko mai lakar kecunduk kapin bako dotujon jenenge apa? Ku mandi lunas aja Mang Dauning sing saudara maning jantung sane patut. Pinggir. Sampun iki si rambreng dawuh bapanipune Padem. Dijang wenten sareng niki disagan dijang puniki. Wenten pebesen bapanipun Bapani Made Mudita diolas yen bapu suba ngalahin madi pangrauh je tangkir pada diajeng ide dukuh Suladi ampura patut niki pasraman dukuh Suladi. Aduh ampura mawinan meriki yang ne widang nene madan widangan gunung kawi. Oh, manut kadi pebesen bawing made. Tongos bapone pedukuan bapone madan duko ampel gading. Ampel gading. Bapo yo bapo duko silahri. Mai bagi pesan. Atur nang mai bagi. Ne made nyen Made Mudita. made mudito. Lenan kintu ada buin nyen. Nyamane tiang anggo timpang. Anggo timpang. Dia mapisaga sareng Made. Nah, Nah, yang dia montone ada nyen bekelengo barang ya napo kapene bapo. Niki wenten sampai gro dijang. Lo tulung enggak. Beli dia memeling madan made mudito. patut. Papan jenenge nye. Ampun dijang. Nah, Pan Mudita kenten tiang yang lali sik Madene Pan Mudita pan kenten ya. Semorene bidang ada ana semorene. Semorene. Sing ngadi nana kon ada tua pidana. Tulah nyen, tulah. Tonda Yang dos. jeneng yo pianak yo ne. Imade kenti. Ah. Ne mulo papo ibidang. Jeneng. Bapo, Gisi. bapo dulu. Lo gisi. Nyamane kan nyamane. Po, Anu kan nyamane. di subane bapo ni Tengili punya itu. ni beli Made Mudita. Ada rahasia. Uling memeling. Pasti ada rahasia. Tur maning di subone. Nyina yang bungkung buka keni. Tunggu diang dadi bapo melenan sebang. Carana kesedihan dadi bapo pelengan buka jani po. Ini bapan jeneng yo made kerti suwo ilang. Ampun. Kene mo. Ken po lah ang bayo ni. Ingat lah ang bayo ni. Ingat ragon. Tegang ragan bapo ni po. Tegang bayi. Nek tiang bapo, Lo Kusmo Sakri. tiang bapo. Jeneng Mudito. Jeneng sujatene Monyamuadi Sep Awai. Mau nyamuk. Sanda. Oh benar. Oh. Bapak ini perlu bapak namanya. Nete dade ne tiang ngajaki beli Made Mudita. Tuah memisan kita bapo. Unuk nekene. Ibidan bapo nak masih hidup bapone didudi memeling. Nggih. Ngelak bapo adi babesik ne madan imade kerti. Bapo subuh mapo tukuranan ngelah pianak. Ngani Nggih. duga sedo meh sumabu maro mau tuwuh tuang tiba.
Aden bapone Made Kerti masih subo ngelah omah ngelah pianak luh abesik Nggih. meduwuh apa adane kirang langkung ban bapong rosan Nggih. dados katiban. Nggih. Ditu bapo kole pewisik apa ngebapo nangun warna prasto. Tuh. Bapak dukuan. Mapan sing tadi tak makin pewisik kene kapin bapo Nggih. ditu bapo mo paurahan kapin Aden bapo. Nggih. Liyan kengken kenah yone Aden bapone Made Kerti. Nggih. Cutat pianak bapone Nemuani yo nagih ngangon pianak. Aja ke di desa pianak yo neluh to nene marem tuwuh atiba serahango kapin. Nggih. Jadine sugro di tiang mesiler ngandane na alit kan burung ngencang kan. Nah, ketu la unuk ne tugasit lung daset tiban ne beli. Bapa, di subane tiang ningah tutur bapone buka itu. Dadi keselengagan saja tiang bapa. Dadene tiang ne tu senyep pianak bapone ben bapa ngerupake bapa. Dulu selanang. Pianak bapo ban ngerupake, dia pensing pianak bapo ban ngerupake, Aden bapone tutui Made Kertinye. Kaden ajak bapo medananan bol kade Bapa, kewalane sebetang tiang pelengan buka jani. Sing jauh lianyen, tiang bapa ning upo kira. Ya diastun tiang pusing buang pasang bapone. Nggih. Kewalane sebetang tiang. Dong suba tiang tusing nawang kengkeng. Warnan bapan tiange bapa. Tiang sing manyak kupang bakti. Kaben bapan tiange. Ne subo liwat dedung ngatang jening. Mapani raga dadi manusia mau kejang ngajak mau bekal mati. Maluan diadian durian. Jani pemekasnya sing ne diap tole. Mumpung ida Sangyang Pramukawi swejo kapin bapo, kapin cening. Nggih. Presido ketemu ini. Jani uli dini. Mau aku mau Yang kena-kenahan tiang nyin sing kangen di tamangan jani besuling senik. Oke, dunduk nenek situ. Tiang masih sempat kena. Jadi marah ya nyak. Gitu masih bapa. Marah tatas Yen jadi. mau nek ada rasa gede hiasan bapo nek gitu masih meme. Dulu pokoknya mau kena kopi. Mupo kira tiang kati bajang buka jani. Apa men bakal agon tiang wak lesang meme bapo. Sing sanan yening sing sanan tuh raosan. Rosang ketu lantangan tadi ros hitungan kuning. Ya majalan. Apa ya do ido Sangyang Pramukawi sinah ido lakar ngenikin. Ngaksi. Ah, jani kene. Yang ne rosang panglantang Nggih. nyaman di pedukuan di tuben meros-rosan. Nggih. Tidak Nggih gedar ampun di tiang ampun dotkan kopi niki. Bidan Bos bemejalan. maro bang genap Si suka. anu. Ya, Ya. bidan si bemejalan. Nggih. Wis jo penjalan, udang meter Sampun kaden wenten Lain bidan. yang raina. Buin ketu. Cina ya belin jenenge. Dedarne subuh tuang. Jani kemu aja ke perantenan. Aduh, itu marepan. Lihat nasi tiap lain bojong. Jadi pas. Ini Jani sebelum bakar kemerajaan. Matur dari apa adanya pramusuk semua ring itu Sangyang Pramukawi. Presiden ketemu kami pianak aja. Mulian bojong rana. Itu nasi cang lah di tiang. Pang magelong yang hidup. Mare tawa wilayah. Riwayat ke perantenan. Wilayah. Yang melawan. Mai. Surat kali. Kedalang, kedalang.
nak baris berbaris oh. Awai. Karena pawai oh. Jadi kurang. Yang genap yo yang jangan ini. Ya. Cepok kanjeng. Suun lantas. Ledangan para penonton Sinerang Sami sampun ledang rauh rame luar biasa napi mawinang. Penonton membludak di luar perkiraan apa mekade karena gratis. Coba jangan tiket mangali kan. Ya lu mau balik. Sinampura niki semono didang sareng sami pada penonton. Yakti tiang nak pergi ne mara ditlun. Boleh kesempatan sana mungkin di tiang riki ngadeg ring ajang dan semono didang sareng sami mengiringi para sesepuh, para legend Ramagong begitu luar biasa pahlawannya seni Bali. Ngiriang legendaris, ngiliang senior, mara kedriki yang bomeciri di tongos mepayas bomeciri. Mara mecelap yang tongos mepayas, rame luar biasa. Parfum nelen. Jabak di tongos mepayas, bak makalok-kalokan dan tawang tapi ada cucu nih mai. Ada oka nih mai, ada kompiang nih mai. Takon yang Pak saking napi Pak pergi nggih tiang saking Bangli tiang niki ngiringin reraman tiang oh Pak sire tiang cucune Yanu oh udah niki nggih ngene abang pingsan tiang ngambilang gitu hebat Liu nak metakon ke tiang mapan tiang nak lekat di Bangli identik dengan Ramagong Liu metakon ke tiang blau ada tiang Liu nak metakon blau Raman bubar, sekan Brahman bubar, sautin tiang tegas sama saut, Brahma sing bubar, ngalih sing ada. Sira uning berkat acara niki wenten senale tunggal odalan napi nyanyi jangan rarah drama. Para sesepuh tiang tanyaman penghargaan, boleh jina, mefoto, ngena di surat kabar, ngena di media sosial, dan nikah makada segar. Nabi makada segar para penglingsir tiang. Presiden makin berkarya, rikiring sementara di tiang serang sami, nikah makada umurnya sehat. Yakti, zaman jani nak berubah, kasal bang, suling sedih, kia penontonnya. Titi lulit, ya ham. Pidana ada suling sedih penontonnya ngeling milu siksikan. Waktu ini tiang di penglipuran panak tiang ajak tiang membalik. Bang tawang kengken drama gong. Mara mau nyanyi suling lulit ngeling putih ini kedek panak tiang. Bapak itu menangis bohong-bohongan. Jadi cara tiang bengelang dilakoni perak. Rara. Cewek. Pedro lu nih uyut. Ini bapaknya. Abian center. Mainang dek. Nih grogi ngigal rumen. Sing nyalang kapa luas. Kano kapa ngalih sing ado. Boya kapah ngigal jani mumpung ngigal ini. Boya tawang grogi rumen ngigal ini mudah ngigal ngakon kos kaki ngenah. Ken kaos kaki. Hah? Cai gelam apa cang gelam? Maksudnya kan? Cai gelam macan cine usak. Jangan canggelam engken. Ya sing macan cine usak ada kulit batu serang cikos. Oh kulit. Nah, ngomong sih mumpung hidup. Sing
kadena kaos kaki, ujang kaos kaki misi kuku. Nah, jang bertakon kan cai. Egen. Jang saja selam. Mulu selam nyen sing nawang. Masa putih orang tuh adanya mau fitnah karena. Nah, jang bertakon kan cai. Egen. Kesaktiannya selam kena putih. Jelas saktiane putih, putih itu suci bersih, saktiane putih. Ah, sing guncang. Egen. Nu saktiannya selam. Adi bani depan umum cing orang selam sakti. Bukti menyatakan. Apa bukti nih? Yang siap selam nyidang mejonang talu putih. Man? Yang siap putih nyidang mejonang talu selam. Amah ya. Cang pergino di Bali komplit sepur kan jengken. Adi bisa gitu? Di Bali tadi ada sepur. Wah iya. Ngoyong. Ngena pergi wayah katos kulit. Nah. Mudiang dong mudiang. Apa ini munyi? Ini pergi sombong. Ada nak pergi ngangkat api dengan kalangannya sombong. Di kalangannya bela di kalangannya anu. Jangan mati udah simpale. Jangan tulungan. Nah, angkat ya. Angkat. Kan sih. Om Swastiastu. Ah? Udah masih ngocok, kata nak engket. Adi sing ada ginyal ini. Saya nggak ada sinyal. Hah? Sinyal. Lu ginyal. Om Swastiastu inge. Titiang perak niki inge drama lawas. Orang caca milu. Pecah kan sih. Nge. Niki wenten jadi penerus generasi penerus sarang ikut iblauk. Nge. Cang rame nonton duaning drama sampun lawas. Ane berdua kayak imang ke dalam puri milu kan. Nge. Cang ake nonton masyarakat masih rindu dengan drama gong. Nge. Maafnya nih. Ini lemah beler lem. Ini mau ngelak-ngelakin hati dia center ngikal dia center de beloge dengan depan umum lengah. Ada apa hidup angkat malu pece Om Swastiastu yang betawang baru ngomong. Lembur liung ngomong sira. Om Swastiastu. Sira niki. Oh mama. Sakit gede nyai. Ngaduk nyai. Awak jeneng kakak cara dongkang mama. Ani cai repot. Enggen. Anak cang lah kuranane. Engken mak. Mama konen pupuk. Hah? Engken mak. Ingurah. Jangan ada mulai. Ma ale malu pedalam yo nyanannya ya kemule nyan tuh ma. Kalau di diana yo ma. Ingurah tuh cucu cini apa anak cing? Cing. Man? Cicing cang. Jadi lemah so. Cicing cini. Ingurah. Kurenan cini. Di jantuk. Tadi longan adan kulo kan kurenan. Bedo yo. Kurenan cini jantuk. Jantuk. Kuloknya murah. Murah. Mau kecek ubah bangkung. Ubah. Nyadan ya? Dewi. Bangkung Dewi. Kan mak. Nama sun ngaya kan mulai ngelek-lek ke kafe. Nyen ngugu barang rongsok. Takonin bawa mama bengken. Mak. Bawa mama. Mama lu mak dengan dia papa. Mama sing mam nyanan kumat penyakit mama henyang. Sakit mah gitu. Tuh. Sakit mama. Kan mak. Darang nasi. Udah tuh takonang. Coba gerangnya beten ke kebe mak. Lu mau ngawak. Ada mama ngapa bergerak? Coba kejang mama yang ngambil berdudu. Kan mak, nah mak. Selamat tidur mak. Nah. Semoga mimpi yang indah. Salam cup mak. Mah. Iyo ning ordo aku nilak ning. Halo. Ah. Ngene. Yey. Lemur sing ngelak etika, estetika harus ngelak di beragino ngawak ada dengkik-dengkik di depan umum ngangkat api. Ile. Halus sang. Si halus sang. Nah, halus bisa cang.
Oh, Rengas bisa. Bang halus. Woi, sing yo halus gitu maksud janji lemelang. Ora beli, Jang. Ya. Oh, karena ada. Siasu? Om Siasu? Adibat meneci ada hujan. Halo? Pak Siasu? Adi saya mau sahur? Ape mati ini. Sangkal cidung ugu ape. Lembong awak ape mati jak ordo Sangkal mani-mani dong ugu ape tawan ci ape. HP. HP. Enggen. Harapan palsu. Ya ini gini nih. Artinya ini kan ajang reunian. Reunian para sesepuh, para legendaris konyang turun gunung makanya antusias luar biasa. Kau ini balik berisik. Oh yang alus gini nih. Oh. Yang ngokin. Nah. Dramanya mulu kini-kini benang-benang kini ngoyong. Hah? Tadi cang ditu ngoyong tadi. Yang sing benang akan bungit itu lakon. Oh. Progino maribi. Penabuh sing noleh situasi dan kondisi ngelek-lek pergino tua angklung gamelang. Nih pergina soleh dia yang milih insan tabu apa ya gamal daripada Cang dari pergino enggen sing memilih tabuh mengudiang pada tabu cak igelang ya bedeng ibu nih gelang tabuh apa tuh? Ani mana tuh? Hah? Tabu angklung berjelas. Tabuh angklung? Benar. Yang angklung tabuh apa? Tabu bangke. Yang bangke ini tabuh hango ben angklungnya kengken pantas nih. Mana harus ngigel. Ngigel. Menci pergino. Membalik calon arang. Saya dibi cang ngigel calon arang. Enggen. Dibi calon arang mengkengken bangke nih. Ngigel tegano ken masyarakat Bangseng pelih dalam penampilan kita terhadap masyarakat publik pencinta drama gong. Manipuan, don, nampilang drama legend lah. Man? Calon arang adang. Anda tidak senang dengan saya. Jangan demikian. Berbicara atau bagaimana komunikasi penampilan orang tua. Ngelek-lek angklung berarti ada kang pergi kengelan bangke. Saya menakeng. Sing yo gitu. Man? Nah onyang danine kangen. Kangen kan? Kangen kenci. Makanya rauh, maregan tongkos payas moro tekup. Ibu-ibu konyang abu api Pedro foto. Lu saja. Ada ibu-ibu baju pink uling di kapal. Video aja aduh. Duh Kak Pedro tumben depok nui depan pematir. Pedro. Men. Engke? Kadenan bomati. Bomati. Makanya kesiap kadenan menema ini. Yencang ketemu dengan penonton pencinta drama gong legend. Sehingga mana kenyataannya saya masih mohon doanya. Semua pada penonton biar panjang umur. Bisa ketemu malam ini. Jong orang atmu. Anda berbicara boleh di depan publik. Tapi jangan mengundang masalah. Orang ibu-ibu gitu. Ibu yang ada ngomong gitu. Saya ngomong. Wah bungut traktor bedekin ngomong. Dong masalah. Apa kan? Penangklung? Men, ini timpal jangan nih. Timpal? Men setia kawan. Setia kawan? Wih, yang sing ada legend-legendnya nyen mendidik cang lipidan. Penabuh hebat. Penabuh hebat? Benar. Benar cai. Cang ngerti kan cai. Cai jelma lekat di telun. Anda adalah penerus generasi. Saya akui Anda. Tapi jangan demikian sama orang tua. Maro lekrek nak tua. Ini agat nih. Nya keadaan panitianya sing tawang.
Umen weh PKB sing ten tampil cang tumen jani weh iring drama gong sisan-sisane nyanyi hidup tampil. Artinya optimis Pedro kedepannya dramanya kalau bangkit. Pasti. Oh bangkit karena. Pasti bangkit. Tapi ada pada konjang. Apa? Kayak yang dramanya bangkit Cino hidup. Ngaduh kan sembani jawab. Makanya mau takon kencang. Sembani langsung ke gong. Ke gong melang yang dukung lah orang tua. Biar lestari dalam penampilan. Dong angklung gamelang. Berarti Anda tidak setuju. Setuju lah tidaknya. Yang penting kengken dukunglah orang tua. Untuk penampilan legend-legend pada malam hari ini. Yang angklung tadi gamelang. Yang cidot karena sebet cang. Gamelang angklung. Celunarang manipuan. Do drama. Legend ada drama. Lah drama-drama ini sisan-sisan hidup. Wah. Dia celunarang ada. Udah masih calon larang. Cang sing sebet. Saya takut. Alih. Lihat kabian kapas. Lihat sanur. Waduh. Aku udah lihat. Wadah punya. Sehingga punya. Man? Dorang punya, nak tua ngomong. Marah. Mumpung kesempatan tampil, Jani pengedian penelah. Canggih tadi pergi no. Undang cang lihat, aku udah lihat. Dong orang lihat merem melajak, main Jani. Amah Petruk. Ampuro pemedak he. Ampunang Jani kamu maksud sesabukan tementan. Yang kira mau bangli, jak kamu mau loskan pangtain pak amah kalian. Jakale. Aku udah lihat. Cang-cang main Jani. Ngayah cang lihat center pangtain amah lihat pok. Sing ya malia kadang ciblok-blok lihat dan pasar kadang blok-blok lihat abian kapasi. Adik-adik. Duak-duak lihat yang main sekan lihat sing cia mau cang mau. Saya mau. Mon. Lihat lengah. Nyen kel ngamah kene kulit keriput isi bede ngalas sama. Main lihat cang mau. Nyen ngundang. Ci. Cang undang. Mon. Lihat pengang tuh. Pengang gitu. Sengundang kan sengundang amah. Ya mulai saja lihat kanen. Penelah dicang ampuro. Ring pemedak serang sami. Salin nonton ini makin. Makin malam boleh kecunduk metimbang wirasir yang dewa dicang. Penelah dicang dari jelemu. Jekale. Lihat Badung, lihat Denpasar. Main Jani, amah Petruk. Harus Jani main. Harus Jani. Ada bisa Jani kan? Bani main lihat ke. Engken. Amune ramen nih. Sing. Yang cang di ramen nih bani ngundang di sungai Ampura. Ya kehidupan di kali di tua ini nak patuh. Patuh he? Contoh. Contoh. Yang di kehidupan dini di gumi ini deman magambar. Sekala. Di sekala. Benar. Di kedituan ini deman magambar. Ini sekala. Yang jelemu pas dilemah nu hidup deman ngigal. Di sebuah seng nu di kali di tua nak ngigal masih. Bola apa-apaan tuh? Benar pemain drama gitu masih. Kira-kira? Dini ngigal drama, benar sing du ngigal drama. Pasti tuh. Oh, contoh waktu Contoh. karya gede di dalam puri. Nah, tuh bu. Mengejaran karya. Hah? Wih, konyang pemain drama ini di jeruan ngigal drama ngantorang ayah. Biasa tuh. Wah, ini bobo melingih konyang. Almarhum Sugro di tiang gangsar gingsir di jeruan. Gangsar gingsir. Di jeruan. Dadat. Ayo. Gila, Ubong Batu Karo. Nah, tuh. Bo MPR. Merajapati. Konyang. Macam kejang. Gangsar gingsir. Gangsar gingsir. Dadap kiul. Dadap kiul. Konyang. Bener. Dolar pasangannya Ipetro. Dolar ngeleng sik-sikan di jabo dalam puri ini karena sing ada aja engikal. Bangsing sebot ngelah nyamuk, bangsing sebot ngelah timpal, barengin harus ke dalam puri. Mari sekan mau timpal.